Tala Fou ma le si ufonga le lau momo le nei tae o le Sāmoa mua o Novema lua whelua tolu. E luas fulu ono miliona tala se vai ngatu pe o whaanganga e leo. Whaatino i se fuafuanga mua tausanga e lua. Ina ia whaapopo ina inisi au whainga luenga se to se lau. Ma ia o atu ile tausanga e lua whelua lima. Wa mawal to a fast full whao ni tangata fau e ngā lulua i mata upu i whaamasinonga. Ini tutongi o atu ile taitolu se la wonos fululima feta la ile tausanga. Wawe ese leo mai ngā luenga i olo ta imuai. E ngā lulua ina ia tu i tele tele o whaamasinonga. Mai ta ua tele le matafa ioia leo i whaamasinonga. Ona ole momolinga o ni mauma ia lato suenga. Peitai, o whaafitau li i taime fola sia ia lato moli mau i taime moomi ai e whaamasinonga. O le ala leo le whaatuai, po le tolo po ia mata upu, pei ona ta uele le toni usila. Na whaatino e leo le Operation Surge, ma le telo mata upu le whaamasinonga, ina i o tutusa mataimi o lo moomi ai nai. Peitai, o tau whaasoa ai ma le au whainga luenga, ona o le toa ngau. Lea wala i ona whaiese fuafuanga, mo le vai ngā tupe luas fulu miliona tala moni se tangata fau se to fast full fa, e ngā lulu e whaapitoa i mata upu mo whaamasinonga. E tu iti te ele whaonganga o nisi au whai ngā luenga ua iei lava lātou mata whaioi, ai iai i lātou i ngā lulu e whaapitoa e whaatino mata upu mo whaamasinonga, ina ia vavio na mai ale telo mata upu o lo o tolo po ina. Na saini e minista o le malo le fuafuanga le masino i ulai, e o isa fautua ina le ofisa o tupe, e aona tangatanga e se isi fuafuanga taungo fie atu, e luas futasi miliona tala. E ono o atu ile se fulu iwa te simale iwa pasene le mawalulunga o la fonga po raids ile Heart City. Mai ono wha amalo si ele pule ngā noo. Ona ilo le matuafa ai titi o ni tupe wha halo. Ma ua whailoa fo ile pule nuu o loa Heart. Le ono iai ni whaafita au li vai ngā tupe ile atu nuu atoa. Na ta ue Campbell Barry. Le whainga tātelo na whaatua mau ili tūlanga piona iei le taiminei. O tūlanga fo iolo o whaata mai ile a aio Wellingtone. Ma o se whaafita au li a fiei ni usila atoa. Ma ale suia le whaatulanganga o vai ngā tupe. O le a whaawau piona whea ngai pule ngā nuu. Ma tūlanga whainga tā. Es fulu lua te simale iwa pasene na siti ei la fonga po raids. Ale a aio Wellingtone, mai ono atangia mai le toe sitia pia i le lumanai, o le a whaalauilo el pule ngā nuu, nisi whaamatalanga i whaatatau ila lātou fuafuanga alu mamau. I se teimi le vai sonei, leo le a whaailo mai ai, po apolo ke titele le a fia, ina ia tala whea ngai mala lātou pāketi, o nai vai aso tona i atu na whaiese fono el pule ngā nuu o Wellingtone. E whaatala no pe whiona toi tu i lalo la lato polo kalame taunga tā, leo lo whaatino i nisi o ngā luenga titele, pei ona iele talitonunga, e o atu lava i le 5 miliona tā lalo na whaatupenga i le nei tau sanga. O le aso ana nafi na whaase e atu wai le company e whai ai whaatawa inga o loa matau mawhailunga le interneti, le subi, e pūlea se whaala potopotonga, ona ua le mawhaiona tutongi ana ai Tala Fou, ina ua ave esea le langolango se tasi o loo whaalangolango tele ia i le whaatupenga, na whaailoa le tula e iwa le tae au ana nafi le au whai ngā luenga, le tūlanga ua i le company, ma le a whaamuta i ma lātou ngā luenga, ma sa whaailoa fo i ai, o le a le tutongi ina i lātou mo vai aso e lua muli, ia na whai ngā luenga i pē tutongi fo ini o lātou livi whaale tau sanga. Ewi i lea tūlanga peitai na tā ue se loa i le One News e whainga tātele o na tāli le fesili pē mawani tutongi whai o tangata whai ngā luenga e to se laulua sifulu lau whai ngā luenga le subi ma sa matua whaate ia lava i lātou ina ua whailoa iai ua whaale e tonu a lātou ngā luenga e lea soana nafi. Ua wala au le whaala potopotonga le SPCA le atunu ina ia tau file whainga o mea whaapapa po fireworks alu mana ia le kai folks po le aso o lo o whaapitoa i mea whaapapa. E whina upea le whaala potopotonga mo mea ola i le au whautu la fono ina ia whaasauna toi whaatau watu ma whaonga e tangata taito o tasi po ainga fireworks i tausanga taitasi. O le ala leo lo lātou whaaleo lea tāru sanga i tangata uma, ina ia manatoa lofa i mea ola, ma awana i whaonga ina e tangata taito o tasi ma ainga mea whaapapa, e maua le SPCA ni reporti wana wala au, i tau sanga taitasi i mea ola e sosola ese ona o le whiwhiwhi, be manunua foi, ona o amionga nisi tangata lātou te whaia lava maleiloa, le whaio mea whaapapa i mea ola, i se pepa whaamatalanga le whaala potopotonga na whailoa ai, o le pa o leo te tele
male malama tele o le fe e moa e o mea whaapapa e matoa whaapapole ina ai whaanga whaoa a inga o lafu manu whaapea ma manu lele. E la taile whaasela wafe tala le tupe ato ni whainga le sa o ua molia ina i nei Matt McLaughlin. Le whaatonu silo le Hof Hospitality Group i Wellington e peolo na whaatino ina ni au nanga na leo ina ini whaatasinga ino whanga whaitele e leo iei sona lai sene e whaamo lianga o lea tangata ilo na tofinga o iolo whaatono o le company ma mo lianga e whaolo o whaie whaasanga i le pisinisi. O lea songfua na tula i ilumo se restala o whaamasonga whaaitu malo o Wellington masaya te e nai o na molianga uma. Ma filifili e le whaio se whaamasonga i ele au whaatono po o le turi. O molianga na whaia le matanga luenga o mta upo loto i whale. Le eva awa ia le tō la whono mole o leonga whaatoma oti po le private security personnel. O na so stangata whaatino ina le anga luenga e te tau lava ona iei se lai sene. O le masina taluaina whaasala ina i se whaamasino i Wellington le Boston on Blair and Jordan Mills i le lima whetala. O na le whaonga o stangata leo ina se whaatasinga na whaia aile ai se lai sene. Wa tele la waina whaonga e tangata i Wellington i scooters ma ua ta uini whaamaumaunga wa sili atu ina tele le whaonga o i scooters na i lo e-bikes o e-bikes o wila vilivaya alu le eltisi ma lo whaamawina le tele le whaonga o ia wila vilivaya i Newtown ma le talingalu i Wellington e beitai o so o se vaenga o le taulanga o lo o tele ina whaonga ina i e-scooters e tele ina i le fitu se lauma o na tupu leo whainga o e-scooters o lo mawhaiona tutongi e tangata la toti whaonga ina e wheoa iai. Whaatu se lau tolu sifulu lima o e-bikes i le vao le amatanga iu lai ma le whaiunga o ke topa. Na whaali e nisi o lo whaonga ina i scooters e sili ato na whaingo fie na ilo wila viliva el tise o na lima se fulu tala e whaasau ina mai le vaiaso i tupe whaalu e pakai ta vale e whaingo fie fo e-scooters o na mawhaiona o ilungo awala e sava vali ai tangata. O ta oeri putale o Tako Daily Times, na whaasaina tamaito sea o ngai o maru, na tola wapi se polokalame lea onga, o na longoina pe vala au yo lātou mātua, ina ua leilo loa ni seo tamaiti, ma se whaia o ngai le pō, e to o lua ni tamaiti le wasenga sfutasi, ma ni whaia o ngas to o lua ma le kolisi St. Kevin, na se mga ala na o lātou uia i le vaenga muli o la lātou Savelina, i Mount Somers Track i Canterbury, i le aso sfuluvalo o ke topa, a o ia i la lātou pola kalame mo aso e tolu na maua le tai au le aso na soai i la tau na leilo loa i sa ilinga na whaia le sa na ta ua se tasi o le vasenga o mātua sa ia i le tōla wapinga e se fululua i tūla i le se whaamatalanga na o la tau maua ina mai lea onga e le iaila na ta mai le vaenga lea na leilo loa a ena ave esela na telefoni ma sa whaasafo i ona vili pe vala au se tangata na ta ua le pulea onga o le ave se o telefoni mai tamaiti o whaangasolonga maasani lava iei whaatasinga whaapea ina ia whaamau tinoa e le oli potia ni whaamatalanga sesei ni whaala potopotonga e ona tupo i le whaalua fisasi ini mta upoto la imai o i lātou fo iana se Sāmoa lava i le fisota inga ma sa lava o lātou lava o vainu tau mafa mai le iei fo i se tūlanga i ono lamatia i o lātou soifua ma sa iei fo i so lātou fale ia sa malolo i ai. I ta alonga ele o mautino ele taimine i pe mawhaiana ta alo Kane Williamson whaapea i ma Mark Chapman ile awale Black Capsule ta alonga ma Afrika i saute ile po ana nei ile ta amelo sanga le i po lalangi le kilikiti e ile talitonunga le kapteni Tom Latham o le avanoa Lockie Ferguson mo le ta alonga na whaawawe Latham le tofinga kapteni ina ua manu o Williamson ile ta alonga ma Bangladesh ile masina nei o Ferguson na manu ile ta alonga ma Australia le astonai le na whai ina New Zealand ai lima ma paua toa ile tūlanga whaala tāmilu sanga e amata le tālonga ile āwhale iwa le poa nā nei ile lava tāmilu sanga utula i mai ai le leto ia se avanoa Bangladesh e ofia toa ile semi-final e olo maua pele avanoa o Pakistana. Tala Fou ia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.